Marta iz Belog Manastira i dobila sam rješenje o ovrsi da iziđemo iz kuće i sada me jako to pogodilo jer smo prije 6 mjeseci izgubili kombi auto i jako se bojim da ne bude i to, da budemo na ulici pošto je muž bolestan i ja baš nisam zdrava, 4 člana obitelji s nama. Rješenje je poslala Slavonska banka. Dobro, polako. Dužnik je podigao kredit, mi smo bili jamci, a i muž na kuću 21.000 eura i to je sada 9 godina, to je trebalo biti gotovo, a pošto dužnik nije bio u stanju otplaćivati kredit, Dobro. Eto, došli smo do toga što smo došli, da smo dobili ovo rješenje. Dužnik je podigao kredit zbog firme i firma mu je nije išla i tako da je propala. U dogovoru smo dužnikom s kojim smo u dobrim odnosima i odlučili smo si pomoći kako bi se riješili kredita za auto. Dužnik je preuzeo naš kredit, a mi smo bili jamac, tako da smo dali hipoteku na dom. Dužnik je planirao otvoriti obrt, ali ne dugo potom je propao i više nije mogao vraćati kredit. I dobivali smo mi opomenu na našu adresu i sada nam prijeti, nismo mislili da će do toga doći, i sad nam prijeti deložacija iz našeg jedinog doma u kojem živi 4 člana obitelj i ja i muž bolesni. Slavonska banka traži od nas da isplatimo dug od dužnika koji iznosi 100.000 eura. Jednokratno u cijelosti, a otkuda nama to? Tu živu djeca koji je 12 godina i 9 godina, i sin i snaja, i muž koji mi je jako bolestan, koji ima karcinom i stomu i koji ima srca, da nas teraju iz kuće. Vuku kao stoka iz svojih kuća, odmah mi nije bilo dobro, odmah mi se zgadila i država i sve. Uglavnom smo u teškom stanju jer smo ostavili sve svoje i u ratu smo morali otići i onda su nam uzeli ta vozila što sam već spomenula i sada iz kuće i šta da kažem, šta još više jedino da poumiramo. Kad su vozila oduzeli od djece koje je dijete bolesno, ima astmu i nikad se ne zna kad će se trebati odvesti kod doktora i to su uzeli i kad su to uzeli sad vidim kakvi su karakteri banke. U ovom slučaju Slavonska. Slavonska banka. Ja bi jako htjela kad bi se mogli dogovoriti, mi bi se odrekli pola mirovine samo da se to ne desi što nam se prijeti da će se desiti. Mi smo i to u stanju napraviti, sve što imam, sve bi založila, ali kuću, to ne znam. To jedino, ja mislim da će me izvući mrtvo, da neće uživo. I mene i mog muža. Mi smo krvavo stekli ovu kuću. Sa napornim radom i odricanjem. Dok se drugi išli na more i trošili kako su htjeli, mi smo jako morali puno se odricati da zazidamo ove zidove. I da smo barem trošili mi, ne bi mi bilo ni krivo, pa bi znala u čeg sam potrošila, pa ne bi živjela ko klošari u ovoj kući što ništa nema. A prije rad sam imala svega. Pa muž tako to i tamo malo radi, tak, sitnice neke. Snaja je dobila otkaz, sin je sad počeo privatno raditi, pa obrt. Sad je počeo. A preko zime normalno stvar nema posao, bilo je u stanju mirovanja.
I onda smo i mi trebali biti u stanju mirovanja da imamo zimski san, ali nismo mogli. Morali smo živjeti. Samo neko ljudi već kako smo morali. Radovala sam se jako Hrvatskoj, radovala sam se svemu, ali sad kad vidim da neko ne zna šta će sa novcem, a neko koji voli raditi, koji hoće raditi, to mora dočekati što je dočekao. Nikad nisam žalila ko nije htio raditi, ni prije rata, ni sada. A sada se svime i puževe otkupljujemo i samo da koju kunu zaradimo da možemo lakše preživjeti. Nije ni to baš ugodno, ali kad se mora, mora. Bavila sam se i sa tržnicom i imamo luču baštu i svašta sam radila i povrće prodavala i svega i djecu sam čuvala preko socijalne skrbi, 3 djece, jedno od 7 mjeseci, jedno od 3 godine, jedno od 6 godina, tako da nije mi bilo baš lako, ali sam i u to se upustila 15 mjeseci, samo da nekako preživimo, ali kad smo došli iz progonstva, muž je bio na socijali, na 700, ne socijali, već na birovu, 700 kuna dobivao. Sin nije radio, tako da smo se morali boriti kroz život kako smo znali i umjeli. Između ostalog, još je gore što je kredit u francima. Možda da je u kunama ili u... Dužnik je htio vratiti, ali kad je franak otišao je gore, onda više nije mogao. Napisala sam žalbu, pošto imamo pravo na 8 dana, i ja ću to pročitati kako sam napisala sa svojim riječima, pošto nisam neka školovana osoba. Ali evo, poštovani suče, ja bih vas molila da ovu žalbu razmotrite kako bi po dogovoru nam pomogli. Nismo to dobili sa našom krivnjom jer smo bili jamci na riječ. Kad smo dobili rješenje o ovrsi, bila sam u šoku kad sam pročitala da 9 godina nije se plaćao kredit. Ja se nadam da ima nekoga izlaza, da mi uzmemo na nas teret iznos koji smo mi založili, iznos 2 dijela od kuće. Moj muž je bolestan, ima karcinom, što i stomu i drugo, a ja isto nisam zdrava i žive 4-člana obitelj sa nama. Pa vas molim od srca da malo više razmotrite ovu žalbu, da ne dođemo na ulicu bolesni i ne baš mladi po tim okolnostima što sam navela. 2014. smo izgubili auto i kombi od iste osobe koje smo bili jamci. Naš sin je bio jamac koji živi s nama. Ja se nadam, vi ste školovani ljudi, da ćete naći uz Božju pomoć i ljudsku volju rješenje za nas, bespomoćne ljude. Unaprijed zahvaljujemo za razumijevanje Novog Marta. Sam dobila ovo rješenje o ovrsi, onda sam jedan dan nisam mogla uopće ništa ni raditi, plakala sam, bila sam jadna i sutra dan mi je došla ideja da odem kod snaje i da mi otvori stranicu Sinčića. I onda sam našla tamo brojeve i odmah sam počela, prvi korak napravila, da sam zvala. I eto sad je došlo do toga što je došlo, da se snimilo i tražila sam pomoć i ja se nadam da će mnogi vidjeti šta se radi i uvjeriti se da je to prava stvar i da se mora čovjek malo opredijeliti i tražiti pomoć.